Ya meni ko te Mount Sinai deni itu di mana tuh? Itu dekat situ, ternyata. Itu kau kecil nak ni curi sih kau ni mai no. Bawahnya. Kau mata ni mai te kau Pasifika. Beralum tali tu nunga dah tu. Ni mai Asia pagi. Kalau fanga mau sini fau kilo mai di mana mata ni. Matulah pun orang sefu. Kiwat ini orang ni mai yo. Akhiri. Tahiri. Tahiri itu nama itu nggak? Kamu ciri ya? Tidak sana pun dah nak habis lah. Dia naik sekali. Mai ni kifan nak ada aku tu, hotel ni defitu, hotel no sorry, kau ni defitu. Masa ni saya itu, apa me tak cloud di biasa ni. Ломать легче, чем строить. Я грешна. Oh ya, ya juga. Karena tu orang se fuah kiri mai jong aku ngoten ni. Но мне, если честно, так себе. Ni fana kaya mo se mo tu lah ko ni se fu ko. Mo itu fana ngai sara. Можно сходить, тебе просят удовольствие. Moko kinu ni. Moko tu cina ni. Pergi jelas. That's your historical journey dari mai mato kat pasir kalau mai sedado Cristiano no kita kung ako man isasali ang mos iba itaw ya no yun nos sino sito Quiero más ver. okay. Okay. To achine mata ilung aite Mount Sinai nei ko le fuklalo se da mate koni lo mukunga kunga nei kala fanga mai mo se kilunga de Mount Sinai teni lo tu ke yo ono no ye meni ko te grupa Jimmy nei ko foki klalo e fitu kilomita kamai lunga ko nei Fitselau 5 full steps. Koni ni oleh mado. Tolobu. Kai. I think it's worth it. Once in a lifetime. Kaya ko may kise nga. Kung nga bende kami sila mafita to ni Cristiano. We are Christians. Koni tentin to kita pa may lunga. Koni kato de ka Jimmy. Are you videoing? Yeah. Joan and I?
Kone e tongi ne koe. Los fu tala US ke mawhai koe o wau o matai runga i te maunga. Pepe ia tai tai me whanakai te la. Sikera na moe kai whai. Mātona jikina te hotel i te iwa i te whiawhi. Kai nea ko mai mātou ki lalo i te St. Catherine Monastery. I te tasi te walu apo. Mātou loko ko loa ka kirunga i kamela, i camel. Whakalofa ki manu. Kai whela pewhea. Se mauolo sa hale kirunga. I te anok kilomita. Mai mātou te anok kilomita. Ngata mātou i kona ai. E sina cafeteria e lua kona i lalo. I e ako ki te peiru. Ngata mātou i kona. Ko sa sale kai mātou i mtou vai. Ko mana wa kamera. Sa sale kai mātou i mtou vai. Olo kirunga. Se whakatauru. Tolopu. E sin matou tino ne whoki ki alo. Ka alofa. Te whanau e tasi o IV mai tuwalu. Mo saha. Mai palau. Mo peti. Mai tonga. O se mawhairo na tau olo ka kirunga ni. Mai te group a Jimmy. Ko alo ni ako mo kirunga i te i cafeteria ko ai runga. Runga te maunga. Whakatali whuki e ke o katoa mai e te kau. A Jimmy. Whatoa alo kai mātou ki runga i te maunga. Me ko mapaka te ata maharama. Te nera ka whoki mātou. Se e la mo ko te moelo te ni e toi mai. Kai e lei mo ko laka loa kalawhanga. O Mose. Ia ke au tu whakiro ki runga i te historical place te lane. The cave ai te lane. E whuna i reia. The 10 Commandments. Maha i e tonu nei taku. Taku mātau atu. Te watauru te loa te wala. Nei roko i olo kia. Ia atena mo te vai taimi tēnei. Ako te whakasoka te vai taimi. Okay. Hau ni ko koi whakilaro tēnei tēnei te step momo. Tēnei whai e tau momo me whichelau mas full step. Kirunga lo i te maunga. I te tauru te maunga. Te rane whanau i a Mose. Mo tū la whanau i se furu kora. Tala whakirunga i te maunga Sinai. Tēnei te step momo. Siringa. Whichelau mas full step. Ako ni a cafeteria ako ni. Cafeteria ako ni lalo. Whane mai mātou ne osi kola. Sorry, ne osi. Ne kamera. Ka alofa kalo kamera. Hai whera whewhea. Tasi o manu malosi. Ia mai ngā mātou kirunga kau konei. Matunga mau. Hau mai lo mātua konei whoki. E keo lo keo komei. Ero nau. E tino kresia no koto konei. Mana ko keo komei lato kiri. Ahora igual es más suave. Hello, friend. Hello. Moment. Moment. Ai kiro ki. Wa atino ko isa sala ro galiko. O mato e lo katolo galiko. Ko i fana tulo. E ono kilomita. Mai ko i te i step one i giralo. Se ono kilomita. Oni ka taun balea tu na te kofiti.
Tēnei te ngone o le mātou i. Te po. Ja. Te whakasoko atu te malanga. Oro atu. Maasi maunga konei. Whoki atu ki lalo i te. Konei. Konei lau kewhitiri e laro nei. Korane jiki na mātou i ne. Nea. Ne kāmela. Sa sale mātou. Konei. Nei hoki sina kamera konei. Fai tali mai se ro ma fai injina fia bukan na to kamera ki lalo. Le yo botine ne so puto kamera fana ka kilunga. Tu sa sale fu yalo. Ate mai o ka wanga mo vai. Ite no fo pela mo televate sa sale te kamera. Le ge exercise maria. Tiria mo tahiri. Nei mai runga. Mo Jamal. Au video. Hi. Tenei te. Hello. Good morning. Tour guide mato. Jamal. Tama vini tenei ni akolo kipo. Yes. Your power. Kioa power. Se jo mes ni maunga kio. Apela mo ai vi se ni maunga tu valu. Ki va male valo. Se ka pilo kake. Tahiri mo Kukalen mo tahiri mai tonga ko lis Elizabeth mai Kukalen. Oni fuki sole fuki alo mo join palau. Meni uta kau katolo a Jimmy. Stella te mai. E lo ki. Taru te lo te wala. Te kau kone ka te fai tari o lo ki runga. Ni me foki. Aku mato koni ko. Foki. Look. Me ako fale te kau Bedouin tribes. So Jamal da fana mai mua i se Bedouin foki. Kola to kone i. Whakatere nā tau wa te business i tēnei. Ki te olo girunga i te. Te maunga Sinai. O mata i. Kalo fa kamera. Tena ko so po so ajin mo kamera. Transport gila lo ite. Kila lo tapu vai maunga. Maunga Sinai. Tena e tu ye de Saint Catherine Monastery. Ya ko dute. Kamera ko dute. Ya ko dute. Kone ya ke fitiri ya ruwa. Nin chi e madde. Matua ko lo dunga kamera. Te ina dene.
Dado malaka gibom. المسلمين خالد الجامع. ما نكونش خالص من في مسافة الناس. Ako may dofa vindene. Give up mahelo. بيني كربيتها كل يوم. Eh? Saya mau lah. Na buka kata upeki mo ko te mafaka ko to. Au ko matele sa ngo foto peki nga ta ko se ko te grungo. الله يفك عليك. Oy oy oy. لا أعرف ولا أعرف. صالح مين posto alo fagyan ng ka. Anong imaruan? Ay. Ah, mata ko na mo. Isa fa. Me kata bay kinu ka mo. Siri me kata bay. Ay, leya we of why. Ay no fa ko im ta ko peki. Ta ko fanga bay den. Talaka. Talaka. أنا ماليش دعوة. Iya ma talaka ko yan. Ya si. Mole. Apa? Ya. Ay, sale. Me di fama ta ki di fana galo. Tapi tamalani fi tamam. Ay, lebe fa na fo ko te fa na ka fo te la se na fa me. Kay kafe la ko kay fanong camera. Ay, ang nene tali at ka uro ate. Ko fa so ba do peki kay sasama. Eh, tatula ko se mawan tato te na. Mawa. Mawa kaya be? Because some two person with you, he don't say to, he go down already, you know. He don't say, he don't wait. Ya, em ni ko melo gila lite. Tapu ay mau nga. At nga nga dyan is kung yung may camera. Kaya ito mo tayo. May kaya din ako bukal daw camera. Kolay gilo nga. Ite taro lang mga. Kung kilomita sa salingin ang takabi natin eh. Kahit 10 kilomita sa salingin ako gilo nga di mga. Kalafa kalawa. Camera ko ni. Kalilamin ni Manu malos. Malos si dia bengo dino. Then ite Saint Catherine Monastery. Ni ko okay. May camera ko nila. Ya, matone ko na furo de Saint Catherine Monastery kay kita lamay miteni rote ko mane. Le tuye ya mose. Tenai de burning bush. Kay parang may dileo gi kita pala na kaya ko tuye de la berta. Pwede na. Teni lo eveno ko ruwa. E puin la do. E tapujino maru gotto. Mese Holy Land. Era, aí tá de puide nem, aí tá puxando eveno gotto. يا صدى صدريس اسبرت كتاب لاجاري دلام الكتاب ستلا موسى تقول ستلا موسى يوم ستلا يوم كبيت ملها كان موسى رجع سروكي بدا امات Wala ko din may yo. No. Pero neo. Kasi nga din ko rin. Sino Cristiano to? May grabe na to kumago nga ne. Ite ka may ate. Tama na dato ko mo si. Потом дальше зайдем, посмотрим церковь, и после этого... Wala ko din ako ne. Dati pere. Kuya na. Group. What is this place? It's a place where the Musa here. Huh? Where the Musa? Musa where the here? Well of Moses. Where's the Musa? Oh, the well of Moses. What? So they need the Moses well. They need the Moses well. Then they go by your group.
The sea is open road and they cross to Sinai by this way. And then he was by his Can you see inside here the water here? Iya. Ini kutu vai keria, a Mose. When the Jewish people asked from Moses to Ini eat, jempam. and the God sent for them from the heaven or from the paradise the food being birds. Also, when he in the top of Moses mountain, when he had received the 10 commandments on the top of the river, this when they make party, when he had money. This one, it's named Moses well. Or prophet Moses well, because which we have seen all before the story, we can see it. And this about 11 meters only. To put the water up by this one, Vai keria Mose. which will from and here we can see Mana ini kau? Pasifika. Palau. Tonga. Stay here, Mr. Freddy. Tuvalu. Moses well. Moses well. What's that? The well. Were you there? Yeah, but what happened there? It was Musa and his Moses well. You go there and they'll explain. No, I was standing there. Okay, we are here now at the on the shores of Red Sea. Look at that beauty. Wow. Oh, it's not scared of all these people around it, you see? He's trying to eat from the. Oh, wow. I think it's trying to say hello to you. Hi. This is my colleague from Tuvalu. Yeah. Sosiala. How are you, Sosiala? But in the Red Sea, but it's not red. It's just a normal sea. But it's called the Red Sea. Who's there at the back? Oh, at the back? My someone colleague, after that. Hey! Not wet, eh? No, eh? Okay, I'll speak in my mother tongue now. Hey, telephone go. They need the haiku de la para de amor. La verdad no sé si no tengo fuerza de still is a normal sea. So historical. Tambah yang baik saya dolar yang mana itu lah. Okay, aloha, bye bye, aloha.